Hey, pals and gals, it's Shane, your sugar gay. Hey, sitting in front of you is the little congenial, pretty delicious, and this is LOUR, your chicken tea. Good day, Earthlings! This is MARJ, your super duper lovely sissy. Welcome to the Couz Jam. So, for today's video, we are going to have Mix Makeup Challenge. So, of course, di naman ginamon ni mabuhat kung wala may special guest. Yes! So, kini siya ka-Zams ka ng Miss Universe Igben. Yes! So, Talented beauty queen and Oo. singer and dancer. Taas Lahat pagod na kayo, siya, mga ano? kasi gwapa pag... Oh, na. Pero dili na siya single ka-Zams. Oh, Di siya available, di siya available. sorry. Sorry sa mga So, nananaw it's karon. none other than Ate Angela de la Cruz! So, mo pira, gwapa nga, panggiitan, gaga ako. Yes! Fresh kayo! Alam mo raw, nalumpia. Kuha na lang. No, fresh kayo ko. So, before anything else, magpasalamat mi sa tag-iya sa balay, Tita Julie, Yes. Tita Yes, Joanna. shout out. And Tita Angela. Naslast na mga Thank you atubangan kayo. karon. So, ma-introduce sa atong special guest Yes. karon. Hello mga couzims! I'm Angela de la Cruz and And we are cousins. Yes, we are cousins. yeah, So, Yes. So mga ka-Zams, pinaghandaan po namin itong challenge a while ago. so makita niyo nga, Yes, you can prepared kayo. see the ni- beautiful scenery at the back. Prepared ka na siya ka-Zams, gibuhat na muna So, kaganina. mga art materials. Mga makeup So, tips mag- ka-Zams. Mag-paint na ta. Yes. Magsugot ang-paint sa mga nawong kay... So, pero mga- explain sa ninyo Okay. sa So mga explain ka-Zams, ka. namin mga box ay pasapasa to para kay LOUR, Lagundi. para kay Ate Lola Angela, Remedios. Ate Niknik, That's sponsored ko. ako. So namin mga Quaker box Oats. ka-Zams. Quaker Oats. Unya sa H sa box. endorse na mga brand. Na that's sponsor niya. Na yung mga sulod na mga papel which mga unsay mga i-apply sa nahong namo. So, kuan siya kasi I know. Ang kuan ka ng sabi ko i-explain nimo. Kani siya mga kanang itong gina-apply ang gina-apply sa kanang mga basic no mga kuan sa makeup ito i-apply Yes. sa face. Then example mga foundation ana then first na mo buhaton Mag-pick isa. isa. For Kami our dungan me. foundation. Okay. kung sa una na mo. Oh, tapos kuan pag So, ma-pick so. example kung imong mauna ma Pick kay lipstick. pick lipstick Lipstick, imong imong a-foundation. i-foundation. Sa Oh imong my God! nawong. Kung ba kay kasi? So, grabe kayo siya Oh, kat yan na miss siya. nga challenge. Kasi So, nagbuhat ani Shout Kahit out. mga Shoutout sa mga vloggers nga nagiba nila. okay. Without further chicas, Let's get it on! So, round 1 mga kazams. First namin i-apply is Foundation! So, good luck lang kung ano ang mabubunot Or namin. Kibali base sa face. Base sa atong face. So, lahat tayo bumunot ay sabay-sabay. Okay. 1, 2, 3, go! go! Sabay-sabay tayo. Sana foundation talaga mabunutan So, ko. let's put the box na. hello, Okay. Eric. So, si Kuya Lars mo na una. Oh my God! I'm excited! Ano ito? Contour ang i-foundation ko! Okay lang, Okay lang kasi contour. powder yun. Oh my God. Ano, Ate contour Angela. lang. So, mas Color. Ay na, good luck. Ako, So, saan lugar siya yun? Ano? Ay, shadow! Eyeshadow. Ako, maskara, charat. Wala nagpakuha. Ano yan? Lipstick? It was at this moment that he knew. He fucked up. Pato po, imo tong foundation. A few moments later. Next round is concealer. Hello,
God! Go. Okay, let's start. Kani dapat siya, applicable siya sa mga singular para ninyo. Bunot. Afot. Si Bilar niya, wala Okay, ka start to Kuya Lawrence. Oh my God, it's liquid eyeliner. Concealer na po niya. Nag-bylo rin mo. Concealer na. Lipstick. Lipstick. May liquid liner. Di ba Oh my God, sa ako ama ka na. Eyeshadow! Yes! Liner mo. Mapay gay. Bags tagbaga. Laban na sa liquid Arang-arang. eyeliner. Next is eyebrows. Oh my God. Kila is life rabat na diri day na. Ambot lang. Unta lang. unta. Name mo na kung panda ba yut. Na. Food panda kalaban. 1, 2, 3, go. Kino sa una? Wala yun sa ko. Oh my God, perfect eyebrows. Wow, mascara. Okay lang. Saan ako foundation ka? Ako. Mawala di mo kilay. Pero ang foundation, no? Ay, Eyebrows. Eyebrows. So first foundation ni Kilay. first match na mo ni Kuya Lawrence. So, Ay, hello. next guys Is Oh my is God, lips. eyeshadow. So magbunat na taba So, kung yun. sa mahiwagang Bonators. Let's set it ako. Ako lang bro, di mo na mabre. Ako na po Kuya lugar. Lawrence. Oh my God, it's okay. It's lipstick. No. Lipstick. Sa man eh, palangga Ate kay mundo. Angela, lipstick Kuya Laur. Contour. Okay lang. Okay lang. Lipstick. Lipstick, okay. Very good. Concealer. Tapos Okay lang. kalunga. Contour. Ano to, Concealer mo, ah? lipstick? Lipstick. Lipstick yung tulo? So, next is liquid eyeliner. Liquid Liner. Go. Kauna na po kay. So, reverse na naman tayo. So, yung nabunutan ko Grabe ka dyan. ay... Bakit nakatawa kayo? Blush on. Okay lang. Blush on. Okay ka na eyeliner. Ikaw. Contour. Weird. Ay, wala, grabe. Grabe na yun. Eyeshadow. Okay lang. Sa akin, eyeshadow din. Asa man ang So, kwanpong? okay na. Okay. So, next is... Mascara. Mascara. Uy, wala, nagid ko yung mata, boy. Okay, so dapat mascara. Kasi mag-start. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Ako na po. Laban. Of course. Okay, so my mascara is... Mascara ta. I hope. Wala pa kayo mascara? Wala pa. Wala po food ko.
Nakuntur. Wala pa may mascara. Good luck mga lip, mga puling-puling. Na, hindi gigapos eyebrows. Eyebrows. Oh my God, papala rin sana. Lotion? Foundation. Alam, basahin mo ha. Basta ako ba yung drag queen? Ay! Okay Yeah, lang. dapat. So, contour. So guys, magbubunot na tayo for our contour. So, yung nabunutan ko mga kazams ay, oh my God, foundation. Nahawak ko na. Para to. Bakit sa akin blush on, so okay lang naman na ipuput ang blush on. Contour. So, beauty guru, para saan yung contour? Dini. Okay. Something, Makapa-slim sing na mo. Ang sa contour po. so ako, blush on. Foundation. So same kami ni Ate Angela. Okay. Next! Okay. Next! Lolong na po Ikaw na. mag-ino. Next for our blush on. Yes! So, dalawa na lang yung Mascara din natitira ako, namin. So for my blush Hello, mascara on. naman. Puro po kayo mascara. Napapad yung mascara. Oh my God, it's mascara. Hindi ko magkatawag si mascara. Pero ko ay blush on. My Wow, God. concealer. Hoy, salamat Mascara. blush on. Concealer. Oh my God. Hala, ako lipstick. Mascara. Mascara mo pong? Mascara. Wait. Kuan mong good, blush on pa man. Blush on yun. Ay, sorry. Natog ka? So, mascara. Blush Ah, on. mascara. Ah, mascara. Go Okay. na. So, at sa Ate Angela lang yata yung wala nakakamatch. Masabi. What's up po? Sana. Di rin na mauboy yun. Because I already found my match. Sana to, kuya. Kuya. Hashtag Indiana. Next. Okay, last but not The least. The So, Lipstick. kissable lips. Ay, sana all. Mabe-virginan ka na siya. Oh, bayot. Ako last. Ako ang una. Liquid liner. Oh my God, liquid eyeliner. Ako ang mascara, day. Foundation. liquid eyeliner. Concealer. Oh my God, powder lips. Here I come. So mga kanals, I can describe my look as a very gory look. Like, I'm so witchy, I'm so bitchy, like that. Look at my lips. Mwah. Okay. So, I can describe my look as an Hollywood actress, Kylie Jenner. And Angelina Jolie.
couzims, di ba? So, So, akong look ay mura ko ka ng taong grasa nga medyo socialite. so mga couzims, thank you for watching our vlog. Yes. And special thanks to our special guest, Yes, our Ate beauty Angie. guru, Cousin. Ate Angela, and the owner of this house, Tita, Tita Jonah Jonah and and Tita Tita Judith. So thank you for welcoming us here. So, bakit ka Baka yung no? preparation sa tong vlog Yes. for this day. Since dagan kami mga adlaw nga wala mi naka-vlog. Yes. And so sorry for that. Sorry. Yes. So mga couzims, don't forget to click the Don't forget to subscribe to our YouTube channel and like this video down there. big thumbs up. Comment your name down below so that you will shout out to our next vlog. Video. Since pwede pa shout sa mga. Salamat sa pag-invite sa inyong Welcome. vlog. Welcome. And gimo ko yung guest vlog. Vlog chay! Tsaka sa kuyab, gana sa kuna kaya wala ko chay! Okay, so Sana at lang this point, masok ka. we're going to do shout out. So shout out to my Ex. wala ko yung ex. Oh, Single sorry. baka guys. So kasi ako gusto na ako free to chat me, share for Raha, 16 years old, single, ready to mingle. Yeah. So shout out to Jonah and Friends Entertainment Yeah. for Yes, happy second celebrating monthsary. Happy second month, sorry mga kalabs. More So- power. Bye.